Ngokunkulu kuthokozana ngenza le video lena isihloko sakhona ngingikona ukusigcoba ngisikhuluma nje ngomlomo kodwa ke ngiyafana nosigcobile nje nguSolomon lo phansi Eastern Cape LCC ngoMpondweni ake ngikhulume ngireply futhi ngoba kusukela ku0727447804 ngididwa abantu kakhulu leyo number le yafoneleka iya WhatsApp ngididwa ngabantu bogogo khulukazi uzothanda izoba lapho nje le ndaba ne specific lapho kwenzekani ngidinga mkhulu ukondlelwa ingane ubaba waye yo angisamdinga empilweni yami but ngifuna ukuthi ingane ayisupport right ngithatha le side lami njengoSolomon mina ngeke ngikwazi ukukusiza ngokuthi leyo nto leyo kaloko yenzeke ngalendlela ufuna ngayo kodwa ukukusiza amandla khona nginawo why ngizothi ngenze ngalendlela ufuna ngayo ngeke ngikwazi nina ngikhuluma nolesifazane kodwa ke lapho kunesikhathi umuntu uthola ukuthi ngathi mina wozogeza yabona ukugeza mosilaphana mose siyakhanyisa lo muntu ofuna ukumlimaza ufuna ukuthini ufuna nje ukuthi asupport ingane ukhumbule indoda ayizocabanga ngengane yakho uyenze ngomuthi ibe nawe engakucabanga understand uyenze ngomuthi mina for me nginguSolomon yabo yeah lapho ngengikwazi ukugeza ngithi mangigeza ngiyazi nokugeza manje ukugeza kwenza ngathi indoda vele izontanga no2 yabo ikhumbule yabo lento le ibe ikhombo yabo thola ukuthi wena uthe awumfuni mos but ufuna asupport ingane for me as uSolomon inyanga engiyo ukuze sidile kahle neyo nkinga leyo ke kufuneka ukuthi I believe ngendlela yami ukuthi lo muntu lo unama spirit efuna simvusele wona because once nakuthinta wena buqu ngeke yeke ukulandelela kaloko nawe nje ukuthi umfuni ufuna support umntwana I think omnye umuntu onemqondo lento uyayibamba uzokulandelela nawe abenolangazelelo lakho ngayibona ngalo yo ngoku masenze ukuthi awu supporta lo mntwana yabo mose ingane ihlala nawe yabo kwesinye isikhathi maybe not nonke nje bihlala nawe I don't think makafika let's say uzobona ingane uzothi wena phuma asithandile nangu utata wakhe egate uzokwenza into kanjalo lokuthi tsa but nalapho kuya depend ukuthi ingane ingakanani yeah that is why ngimini wa question umuntu mefika ngayo into endibuza ukuthi mkhulu yakwazi ukusiza ngalento yabo so into njalo ufuna uzazi balapho sithwebula ingqondo yomuntu ngendlela ejulileyo uze la ubhuda lapho usithi hayi ngikwazi ukuyenza akunikwa futha phalaza masenjalo ogeza khona abafuna sifike khona noma ndiyanga ngokwami but khona lapha hey wena nifuna izinto eziserious umuntu ngumuntu nedlozi lakhe mawufuna ujulu ungalindeli ukuthi uzokwenza into nje lula unama rituals khona lapha kudlulwa khona ngokwenziwa umuthi thokozani bagogo 072 7447804 kunjalo Solomon lo